Thenge muno Haruni wa Maina na Jabi wa Nja mukira wega kuma mwena ucio wa studio na guku ndi ni town ya Nyahururu na haria ndi ni andikia mohoro marethagathaga kuthie na mbere na mawira ma ota mutugo na otoria ukione andikia mohoro mandika mahungura matura kwandika maundu maria mareyumiria matura-ini kuria mararutira wira na otoria uyi ni gukoretwo na mirurungano ya andu ethi arika ria Gen Z na kuringana uria gukoretwo gukihanika andikia mohoro ni amwe makoretwo thiini wa mirurungano iyo kuheana uhoro maundu maria mareyumiria na kaingi ni tukoretwo tukiona ona andikia mohoro magikora hatikaini thiini wa mirurungano itha makihurwo ni maabitha borithi kana magikirio mahiga ni arurungani na ngwenda tunyitanire na amwe andikia mohoro ya tukoretwo nao guku matutaririe experience yao igie uhoro wa wiyathi wandikia mohoro ni uriku karibu tafarira ni uge waku huku ni Inooro TV. Okay, asante sana kwa majina, naitwa Laban Muhinda. Mimi ni mwanahabari kutoka kaunti ya Laikipia. Na kitu ambacho ningependa kusema ni kuwa sisi wanahabari, sisi sio maadui wa serikali wala viongozi. Kwa sababu mimi binafsi nimeitishiwa mara mingi huku kwamba ukifanya hii story tutakufanyia 1 2 3 na mimi nashindwa. Mimi kazi yangu ni kuelimisha jamii kuhusiana na yale masuala ambayo yanaendelea huku chini. Sasa mimi ningependa tu kuuliza serikali, sisi wanahabari, sisi sio maadui wenu. Ningependa vile vile kuuliza viongozi wale ambao wako huku mashinani kwa watu waachie sisi uhuru wetu, kama vile katiba inasema uhuru wa wanahabari. Kwa hivyo watu waachie uhuru wetu, sisi tufanye kazi ili tuweze kujulisha jamii maovu katika jamii. Asante. Thenge ushinde uge wa Araba tujitana na mwandiki uge wa mohoro hihi no ambere na ritwa riaku no kuria ringi ukirutagira wira na hihi no utaririe ndikandu ikorete hatikaini hindini ya mirurungano. Thenge makiria Mwangi hari twajitagwo Francis Mwangi wa wawira na ngoragwo ndutaga na ceceni imwe ya guku bururi-ini na reke njuge thina munene tukoretwo tukionana naguo ni borithi na andu aya maretwo arurungani na twathie field twikoraga ati wathie field wikoraga wathie mwena ura wa borithi ukorwo ni mahiga, wathi mwena uyu wa arurungani ukorwo ni bullet, wikoraga wi hau gatagati. Kira ngwenda kwira borithi ni undu umwe, ithuĩ tukaga ni undu wa othe na nikio wonaga ati tukireport ni turiportaga borithi magiikia tear gas na magiikia bullets na ni turiportaga arurungani magioka guikia mahiga. So gwiciria borithi ire ni mabati gwiciria na mone atiriri hihi andu aya ni thu citu ri kana ni arata itu ari undu umwe Mwangi ni njicira na uramakia makiria borithi aya ri manyita bangi na kou, manyita dawa cia kurevia na kou, metaga andikia mohoro makimetaga aguruta wira uriku angikorwo twathie kura battlefield ni ithuĩ marenda guturaga hena bata uriku. Thenge Mwangi ni njitagwo Nyambura Mwangi na ndutagira guku kaunti ya Laikipia. Turako tukihoya makiria the police force mkwe mkitupia time, acha tufanye kazi yetu, pia si tuko job, acha tuendelee kufanya kazi yetu juu pia nyinyi mnataka kujua what is happening kwa ground, pia our leaders they want to know what's going on here. So wacha sisi tufanye kazi yetu na wale polisi wamekuwa identified, wacha wakuwa kichukuliwa hatua. Yeah. Good. Amauga andiki kana maafitha aria marang'ethania na marataka andikia mohoro ona matacukire ikinya na nitoi andikia mohoro mandika maundu maria marahanika kuri muingi na njira nguhi makwa mahana gicicio magia ku reflect maundu maria marahanika matura-ini matiganite na nigetha mamenye kana muingi umenye bata wa nyumba cia mohoro na andikia mohoro mundu ati afatie kwihingira kanyumba gatari na kena nduma akirite ugo niguo marauga niki experience iria ukuona ugo niguo marauga na kuma guku tauni-ini ya Nyahururu handu-ini ha session ya Inooro TV tafariri-ini ya uge waku nie njitagwo Peter Mwangi.